What happened to Ritva? Mitä tapahtui, Ritva? Minun pitkäaikainen niskavaiva parani eilen. Ei ole jäänyt eikä kipua. Last evening, this pain in my neck that I've had for a long time was healed and I don't have any pain now. How long was the pain there? How long was the problem? Kuinka kauan tämä ongelma on sinulla ollut? Varmaan noin 30 vuotta. About 30 years. About 30 years of pain! Come on, somebody! Give me some pain! 30 years of pain! Why? Why was this pain there? Miksi oli se kipu siellä? Mä oon fysioterapeutti ja mä oon kuntouttanut ja kaatunut sinne kuntouttaessani lapsia hiukkastumaan. I am a physiotherapist and I was doing this treatment for children. I fell down as I was doing that. And because of that accident, you had pain all over. Ja sen niin kuin haaverin takia sinulla on ollut tämä kipu ja jäykkyys niskassasi. Kyllä. Yeah. Cool. And last night, the pain was just gone. Ja eilen illalla se kipu lähti. Kipu lähti. People, boys. Jeesuksen nimessä.